салом дӯстони гиромӣ, забономӯзони арҷуманд. дарси 12 аст аз силсила дарсҳои забони англисӣ аз китоби Интерченҷ, бахши Интро. мо у шумо расидем дар юнити савум ё юнит 3, бахши қисми савум. Where are you from? шумо аз куҷоед? Унвон гирифтааст ин бахш, яъне where are you from? шумо аз куҷоед? Exercise 1 snapshot lesson and practice. дар ин бахш дар ин машқ 10 шаҳри калонтарини рӯи дунёро овардааст. дар ин ҷо шаҳрҳо ҳастанд ва дар ин ҷо кишварҳо, ки ҳамин шаҳрҳо ё пойтахтҳои ҳамин кишварҳо ҳастанд ё яке аз шаҳрҳои муҳими ё шаҳри калони ҳамин кишварҳо ба ҳисоб мераванд. The 10 largest cities in the world. дар ин ҷо калимаҳое ки мо намедонем онро тарҷима мекунем. Large гуфта бузург мешавад, largest бузургтар, ва city шаҳр мешавад, cities шаҳрҳо. World яъне дунё, ҷаҳон. ҳамин 10 шаҳри калонтарини дунё бар кадом асос гирифта шудааст, яъне бинобар кадом сабаб 10 шаҳри калонтарин ба шумор мераванд? Based on the population in the metropolitan area. яъне бинобар ё бар асоси аҳолии шаҳрнишини ҳамон минтақаҳо гирифта шудааст. яъне аз рӯи аҳолии шаҳрнишин 10 шаҳри калонтарин бигем ки ба ҳисоб мераванд. дар ин ҷо шаҳрҳо cities, дар ин ҷо countries, яъне country шаҳр кишвар мешавад, country. аммо countries кишварҳо, давлатҳо. хоб, якум Токио дар ҷапан аст, дар ҷопон, дар Япония. ҷапан. Mexico City дар Мексика. New York City дар амрико, яъне the US, United States. ва Seoul дар Корея аст, дар Корея. Сао Пауло дар Бразил. خب جاکارتا در اندونزیا است. جاکارتا در اندونزیا. این با طرز خواندنش در زبان انگلیسی اندونزیا. اوساکا در ژاپن است. اوساکا در ژاپن. خب دلهی نوشته شده است اما دلی خوانده می شود. دلی در ایندیا. مومبای یا بمبای در ایندیا. خب آخران لس آنجلس در the US یعنی United States America. خب which the cities with the countries match the cities with the countries یعنی وصل کن، پیوند کن شهرها رو با کشورها.
then check your answer at the bottom of the snapshot. سپس جوابهای خود را از نظر بگذاران at the bottom در پایانی همین snapshot، در پایانی همین snapshot، یعنی این رو در نظر دارد. answers در اینجا اگر دیده باشد answers یعنی جواب ها فقط به شکل چپانه آورده است که اول جواب ها را یابید و سپس از اینجا نگاه کنید. What other large cities are in each country؟ یعنی باز کدام شهرهای بزرگ هستند در هر یک کشور. each country یعنی هر کشور. What large cities are in your country؟ کدام شهرهای بزرگ هست در کشور تو؟ Exercise 2 مشقی دوم conversation. Are you from Seoul؟ Are you from Seoul؟ آیا تو از سئول هستی؟ یک شهری کره گفتیم. Welcome new students یعنی خوش آمدید یا که خوش آمد باد بر دانشجویان نو. خوش آمدید دانشجویان نو. خب Are you from California Jessica؟ آیا تو از کالیفرنیا هستی جسیکا؟ Well my family is in California now. خوب خانواده من در کالیفرنیا هستند حاضر. But we are from Korea originally. لیکن اما ما از کره هستیم. اصلی ما از کره است. Oh my mother is Korean. یعنی مادر من نیز کاریایی است، یعنی از کره است. From Seoul یعنی از شهر سئول است. Are you from Seoul؟ تو از شهر سئول هستی؟ No we are not from Seoul. ما از شهر سئول نیستیم. We are from Daejeon. یعنی ما از دیجون هستیم، یک شهر دیگر. So is your first language Korean؟ خوب. So یعنی خوب، بله خوب یعنی خوب می شود، یعنی خوب. زبانی یکمی تو زبانی کره‌ای است. Yes it is. بله وی است یعنی بله همون زبانی کره‌ای است. Listen to Jessica and Tim talk to Tony. Natasha and Monica check true or false. یعنی گوش کنید با جسیکا و تیم talk to Tony که همراه تانی صحبت میکنن. ناتاشا و مونیکا check یعنی تفتیش کن، از نظر بگذارن. true درست میشود، false نادرست می شود. or یا یعنی همین گفتگو را یا که یک گفتگوی نو است فکر میکنم اون را گوش میکنید و در اینجا درست است یا نادرست است علامت گذاری میکنید. مثلا Tony is from Italy درست است یا نه اون را میگذارید. Natasha is from New York یعنی ناتاشا از نیویورک است. اگر غلط باشد در اینجا یک علامت میگذارید. مثل همین Monica's first language is English یعنی زبانی یکمی مونیکا زبانی انگلیسی است. خب exercise 3 مشق سوم grammar focus ترکیز گراماتیکی یا بخش گراماتیکا. Negative statements and yes no questions with B. Negative statements and yes no questions with B یعنی جمله های منفی، جمله های انکاری همراهی سوال های ها نه با همراهی فعلی بودن یعنی verb to be. خب I'm not from New York. You are not late. من از نیویورک نیستم. You are not late تو دیر نماندی. She's not from Russia. وی زن از روسیه نیست. He's not from Italy یعنی وی مرد از ایتالیا نیست. It's not English وی انگلیسی نیست. یعنی شاید کتاب را در نظر دارد. یعنی it برای
غیر جاندار. We are not from Japan. ما از ژاپن نیستیم. You are not early. شما بر وقت نیامدید یا بر وقت حاضر نشدید. They are not in Mexico. اونها از مکزیکو نیستند. We are یعنی equal we are. یعنی we are برابر با we are است. We are. Are you from California? آیا تو از کالیفرنیا هستی؟ Am I early? آیا من بر وقت آمدم یا بر وقت رسیدم؟ Is she from Brazil? آیا وی از برزیل است؟ Is he from Chile? Is he from Chile? آیا وی از چایل است؟ Is it Korean? آیا وی کوریایی است؟ یعنی شاید زبان رو در نظر یا کتاب رو یا مجله. Are you from China? آیا تو از خیتای هستی؟ Are we late? آیا ما دیر موندیم؟ Are they in Canada? آیا اونها از کانادا هستند؟ خب در اینجا جوابهای کوتاه یعنی جوابهای ها و نه. Yes I am, yes you are, yes she is, yes he is, yes it is, yes we are, yes you are, yes they are. No I'm not, no you are not, no she's not, no he's not, no it's not, no we're not, no you're not, no they're not. این رو با شکل جدول برای شما در اینجا نوشتمش. فکر میکنم باز خوبتر میفهمیم این رو. یعنی I'm, he's, she's, it's, we are, you are, they are همشون به یک عبارت کفایت میکنه. یعنی I'm not from Russia, he's not from Russia, she's not from Russia, it's not from Russia, we are not from Russia, you are not from Russia, they are not from Russia. اما جمله های سوالی به مثل اینها هستند. M برای جانشین شخصی یکم است. is برای جانشین های شخصی سوم است. R برای جانشین های شخصی برای جانشین های شکل جمع است. یعنی am I from China? Is she from China? Are we from China? Are you from China? و مثل انا همین. و جواب های کوتاه یعنی short answers. جواب های کوتاه yes I am, yes he is, yes she is, yes it is, yes we are, yes you are, yes they are. No I am not, no he's not, no she's not, no it's not, no we are not, no you are not, no they are not. خب این بود با شکلی جدول گویم. در اینجا در این شکل وردی یعنی همین قدر نوشتیم میرویم با کتاب. خب complete the conversations in practice with a partner. کامل کن این گفتگوها را و سپس تمرین کن همراهی شریکت. Hiroshi, are you and Meiko from Japan? Yes, we در جای خالگی we are. Oh, are you from Tokyo? No, we are not. We are from Kyoto. Is Laura from the US? No, she's not. She's from the UK. UK یعنی United Kingdom یعنی بریتانیا کبیر را در نظر دارد. Is she from London? Yes, she is. But her parents are from Italy. They are not from the United Kingdom originally. Is Laura's first language Italian? No, it's not. It's English. خب در اینجا سلینا and کارلوس یعنی دو نام آورده است. دو علاقه شکل جمع است. Are Selena and Carlos from Mexico? No, they are not. They are from Brazil. Are you from Brazil too? No, I'm not. I'm from Peru. So, is your first language Spanish? Yes, it is. این گفتگوی مشقی سوم بود. یعنی
тамрини грамматикаи машқи савум. дар ин ҷо мегӯяд match the questions with the answers, then practice with a partner, яъне пайванд кун саволҳоро бо ҷавобҳояшон, сипас тамрин кун ҳамроҳи шарикат. Are you and your family from Canada? дар ҷавоб D худаш навистааст, D. No, we are not, we are from Australia. Is your first language English? яъне забони аввали то, забони якум, яъне забони first language, яъне забони модариро ҳисоб мекунам. забони модари то забони англисӣ аст. ду. дар ҷавоб C, яъне no, it's not, it's Japanese, it's Japanese, it's Japanese, яъне ҷопонӣ. Are you Japanese? оё ту ҷопонӣ ҳастӣ? хоб, дар ҷавоб Are you Japanese? یعنی آیا شما ژاپنی هستین؟ می شود بگیم که yes we are. We are from Kyoto. Is Mr. Ho from Hong Kong? Hong Kong. یعنی آیا Mr. Ho از هنگ کنگ است؟ در جواب No, he's not. He's from Singapore. و آخران is your mother from the US? آیا مادر تو از امریکا است؟ در جواب خب بله B. Yes she is. She's from California. بله وی از امریکا است و وی از شهر کالیفرنیا است. Write 5 questions like the ones in part B. یعنی 5 سوال نویسید به مانند سوال‌های قسمی B، یعنی همین سوال‌ها در نظر دارد. Then ask and answer your questions with a partner. سپس سوال کن و یعنی سوال و جواب کنید همراهی رفیقت، همراهی شریکت. خب به همین قدر اکتفا میکنیم امروز. این بود درسی 12 از کتاب Interchange بخشی Intro یونیت 3 صحیفه 17. تا درس های نوبتی، خدا حافظ.